Pinirma na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing batas ang mamiupaya king pamanalakad campus ning Pampanga State Agricultural University o PSAU king balena ning Florida Blanca, Pampanga. Kapamilatan na ning Republic Act 11977 ma-extend ing serbisyo na ning PSAU king pisasabiyang research. Maragulya kanong bagay ini bang lakwas pasiknan ing sektor na ning agrikultura at ing socio-economic development ning probinsya. Kaya be naman karing ibuklat dang programa king bayong PSAU campus deng short-term, technical, vocational courses at miyaliwang undergraduate at graduate degree. Kaya salamat naman ni dating Presidente at ngayon ni 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo para king katupara na ning kayang munikalang batas. Maragulya kanong saup ini kareng agriculture sector ning Florida Blanca, Guagua, Porac, Lubao, Santa Rita at Sasmuan. Pesalamat naman ni Florida Blanca Vice Mayor Michael Galang kareng sablang kinimut at balaus pang kinimut bang mibuklat yaing PSAU campus king Karelang Balen. Panaligan dang makasawap yaini king pamaggambul king mga luwalas agricultural land sungeni king Florida Blanca National Agricultural School. Pasalamatan tala po din official na po ni Pampanga State Agricultural University, kaya katamo pong Presidente, Dr. Anita David, kasi po may kipag-coordinate lang po kayong local government unit, may karoon pong consultation. Since Florida Blanca is agricultural municipality, as well po in Balen, Porac, then Siping-Siping pong Balen, Florida is the third largest land area, Porac is the first largest land area po karas po kayong agriculture. Kaya po ikita mo itang importansya na po nining university ni. Kaya po nakaragula bagay niya po may karon consultation, yapin po ing i-offer tamo po agricultural courses as well in pong veterinary para po karetang manyese animalis po mas masanting po ing maging production da para kayong katamo pong food security. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.